Ahakoa huri koe kihea, e kō pāna te whare i te Māori. He kai kuti hipi Māori. He kai kohi waru Māori. He autaua Māori. Kia rite tukua. E hararu pai ngā Māori ki tēnei āhuatanga, ki tēnei hākinakina. Ai, kuni atu te wari tekau pai heneti. Tātou he reo he Māori. Tino ora pai te iwi Māori ki roto i tēnei mahi. Kia kaua e ware tia ngā hipi kua ātarau pītia e ngā tarahiti Māori o rere ahu. E tika ai mo te whakataetae nei. Out of the 3,000 sheep, it is to do with the fibres or microns in the wool, so that it's more of an even competition with all shearers. They also have to remain calm enough that they don't kick. But around competition time, sometimes it takes 13 blows around their nono, so that they're exactly the same size. So there's no unfair advantage. Ki te kauwhata o te motu nei ki te ai ngā tino toki o te ao Kuti Hipi. Ko tētahi o rātau ko James Ruki no Te Kūiti nei, kai te rongo rā i te taumaha o te tū ki mua i te aroaro o tōna anō iwi. A bit more pressure, I say, you know. When the crowd gets vocal, you sort of, it amps you up, but you just feel more you got to perform. So, but done it a few years now, so yeah, just relax and do what you need to do. If it happens, it happens. Me rā hera Kurt no hauturu, te toa o te wāhanga pakeke mō te kohi wuru. It was exciting. Didn't think I was going to get fouls a bit slow, but had good quality points to get me through. Ko ngā pakitara o te whare kua whakanekohia ki ngā tohu reo Māori. Ko te whakatinanatanga tēnei o te rautaki reo Māori, nā wai marino shares. E ka hāke ai te rongohia o te reo, e tika ai hoki te whakahuatia o ngā ingoa o te hunga Māori, kai te rāngai nei. When we established the rautaki, it was an evolutional one. It was growing every year. In 2021, we had the 3 kupu. In 2023, unfortunately we didn't have a competition in 2022 due to COVID. In 2023, we grabbed those simple kupu and we embedded them into key phrases or into kiwaha from those 3 areas. So that's that part of the strategy is 2.0. Ko te reo kia tika, ko te reo kia rere, ko te reo kia Māori. We're in the business of embedding the work that we did last year. So it really is about working with our commentators to make sure that they're getting their pronunciation well. And you'll have spoken to some of our new commentators like Tia and Jimmy. They are our new crop coming through, Māori backgrounds, beautiful pronunciation, and people like that are helping us push our Te Reo Māori strategy. Ko te āpititanga hou ki te rautaki i puta i tēnei wiki tonu, ko te karakia. He mea tito nā Che Wilson o Ngātirangi. Ka hui te Pūkōrero, ka hui te wāhanga, tēnei te pō, nau mai te ao, hui e, tāia ki e. Ko te ingoa te karakia ko te kuti o te rangi. Ko te kuti o te rangi, kia tāpirihia te kupu kuti, what's the English word, he cut. But also kuti in this context can mean to bind or join together or bring together people. And so when we spoke to Uncle Che, it wasn't to be religious, there's no religious connotations to it, it's not about any god, it's actually te kuti o te rangi, it's about moving you into one space and moving you into a new space. Ka mutu e tino rongo ana i ngā hua o te rautaki, e ai ki te autaua Māori toa kohi wuru o Aotearoa, kia tia hine moa pōtai. I think it has been greatly accepted. We have 80 to 85% Māori population in our industry. And so being able to come to these competitions and hear the reo, I think it really gives them a bit of mana within their work and within their competing, and seeing a lot of our Pākehā commentators trying a little bit harder to say our names right and to say the place names right. It's really mana enhancing for all of us. He rāngai e parāna i te huarahi, o reo kia rere. Wikitōria Day, mā Aukaha.